clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule October ni som pakhat sang ni som ni le pathumania Israel boina chanchin thar ilo ngai thaliangu Palestinian militant group Hamas ten karliam ta inrin nia Israel chimlam an beithut chu Israel tan chuan kumsak ni le pakhat September ni som pakhata firfiak ten US an beithut ang mai kha ani ti Israel sipai te chuan an soi Israel sipai thu puang tu Richard H chuan hei hi kan 9/11 ani ati Mission kha chuan Hamas ten an beina chu sang kha zakwa somni le pakhata Pearl Harbor be jumnen te an te khin bokani Hamas ten Israel chimlam an be nuwa Israel sipai te hian Hamas ro rel na Gaza strip chu na takin an be zui ve ngala nimin thleng khan Gaza ramri bula hun pariat vela an lain be chun zomani Israel e Gaza in be na hian mi sang khan le za chuang an thi to nia soyania Israel rama mi jasari vele Gaza strip a mi zali chuang an thi to ani liam tur hi mi sang ni chuang anom to bok Gaza strip a cheng mi nuai khat point pani pathum chu an hlau thona wang le an in ti chiat ania wangin mun danga an tlan chetwa Office for the Coordination of Humanitarian Affairs chuan sikul sang-sanga himna zonga tlan chiami singsari le sang thum vel an kho samek ti asoibok Israel chuan Hamas beina a chan le don hian mi makta duai ni point pathum chen na Gaza strip a cheng civil mi te chu in thiar filim turin alo shillo kani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kan theina zong mangin khoim hun po kha kan ron matiam do na chu wangin Gaza mi puite kha lo in thiar filim ro uti na soilo kani Hamas official te chuan Israel mi za chuang an seng mek tian soi heti lai hian Israel sipai te chuan Gaza border mun tam jok chu an thunun to ti soin mitam takan manbok hemi rol hian mun chen khata Hamas firfiak lo tom ru an lom thei thuan soi Israel hian Gaza ramri bula sipai reserve noi khatvel ada to ani karliam ta inrin nia Hamas ten Israel an beithut na Iran chuan apui nia soyania ma se hei hi Iran chuan apathung Iran mission chuan Palestinian te chu an thlo breng thua soirualin Israel an beina hian an inrol velo ni in a soyani US chuan Hamas le Israel te in be mek na Israel athlop thu a soi nuwa Israel sipai te chomdol na apek chu ati pun tur thu a soi ba ka Israel puina turin military ship le aircraft atir ngal US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Israel sipai te chomdol na anti pun tur thu a soya Israel rambula military ship le aircraft engemaw zat atir don tia soibok atu thuna Israel pui tura che chuak turin Eastern Mediterranean na Fourth Carrier Strike Group chu lowin ral ring reng turina da don ani USCN aircraft carrier Changtlungber USS Gerald R. Ford Baka cruiser USS Normandy le destroyer USS Thomas Hatner USS Ramesh USS Carney le US Roosevelt tele Air Force F-35 F-15 F-16 le A-10 fighter aircraft squadron te ada don ani Hamas chuan US thilti hina takadem ngalim Israel sipai te pui atum na chu Palestinian ra be na atel ve ti tilang tu ani ati ani US President Joe Biden chuan pathian ni khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu biain Israel sipai te puina tur anthon ngal tur thu hi ashila US Vice President Kamala Harris point Israel President Isaac Herzog abebokani Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett chu Gaza border ra Israel reserve sipai Hamas do tura kalte zinga atela Naftali Bennett hi Israel sipai Israel Defense Force uniform nena inthuamin reserve duty tur hian athok chua kani Bennett hi Israel Prime Minister som pathumna ania masia kai shrai sarkar hi kum khat po ading tlingman lova nikum July ni khat khan PM alak lu ni in November ni riata sarkar hi atale ngalani Israel in Gaza strip tana power supply chu ati to pa wangin mun tamzo ka power an nei to lo Gaza ram chunga hian electricity an mo za ta tanga za som ni vel cho an siam chu kani ei tur le tui supply thlingin abala to bok Israel sipai te chuan fighter jet helicopter le artillery mangin Gaza strip target sang khat chuang an kap cheto ti soin heng zinga hian
Hamas mun poi mo te Hamas roi tu te in le an Poland kol beng te po atelani Israel Prime Minister Office chuan an tumber chu kum tam tak chung Hamas te chu Israel mi te vaule Israel ta na lawom ni thei to lo tura an chakna le in rel bol na zong ti chiat vekani ti an soi Israel in Hamas ten an beina an chan len mek zel kara Gaza Strip chu mishing mamo lak lu na ti top ani awang chuan tuna tanga reilo te a mishing kho sakna ta na mun khir le hau tak tak ani thuai don ti thu nei tu ten an soi thotan ni khan Israel chon Gaza Strip hi thapui thwa lak vek an tum thu puangin electricity cho tuyal theile tuyan lak na po an ti top don ti an soi bok mi cheng te chuan in rin nia tang khan puina engma an la dong lo ti an soi hlomani Israel ten an chan let na thlona tanga an kana wangin an kholai chu are hlea in an ka chiat nu mai ro atam hle thung ti BBC chu an atar langani Israel in kana wang hian mi zasari don thi anom to mi sang chuang in hliam an tuar to bok mishing maktadoi ni point bathum chuang cheng zinga za somriat vel jethi tunma atang to Israel nen anin kar athal lo wanga mi tran puina ringa nungan ni Hamas helho chuan mi puina ringot an ni lo ni in chalma se Israel hian anchung boruak le waukam shul athununa Ramrika na bungra phurlu po akwa khirvek bok an thenom Egypt point Gaza nena anin rina chu tunge paltlang theiti khau takina khwa khir bokani Inrin tu ka rocket mga Israel an ka vak nuwa Tel Aviv chuan Gaza lu akhap ngal mia ei tur le dam doi po kaltlang tira phal ri lawani UN Secretary General thupuang tu Stephanie Dujarric dam doi ina thok mieng maza thi le hliam jinga an tel towa medical center pasari vel ka chiat ani bok ni na soi heti lai hian mi tam tak chu electricity le internet nei lovina nom meka ei tur le tui po an ta cham thuai don bok tui bol hlo song bol na le Srisela lam hun ti chiat hi mi noi li velin an tuar to ti im Dujarric chu na soyani electricity atan Gaza power plant chau anin ha na ani to hei po hi re lo te ya atuyal thei azo mai don ati ani World Food Program in by via Palestinian noi khatvel hne na ei tur apek lai chu Indona chuat nuwa hian alet red vel zetin apung don ni na soi Israel in anchak lak lu na akhwa khir ma po hian Gaza cheng tam tak hian ei tur kham an nei manglova an chet vel la khwa khir sakni in le tui an da khol na po an kham lo bokani United Nations Palestinian Refugee Agency buang tu Juliet Tongma chuan Gaza ami puite chu an thilton mek hian ati hlau ti asoya an himna ba ka an fa tele an chung te an ngai tu tak zet ti asoi bokani thotan ni khan Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Gaza Strip hi as vain an la don ti apuang electricity ei tur tui gas avain kharani tina soya ramsa kan beya anche danang zelin kan che ang atiani anhu loka Israeli Infrastructure Minister chuan Gaza a tuilak lu na chu titop turin thu a pezuya thilkal to mi te chu nakin zelatan engma anilo atiani hemi malo khian Palestinian Health Ministry chuan Israel che dan wangin andam doi in ten dam doi in mamo dangle tuyal thei antlak cham thu apuang ani ramdang te chu Israel hne na power line tinung le tura nor turin atia rigruma mamo dam doi tuyal thei le power generator an mamo thu a soibok Israel hian inrin tu ka Gaza atanga Hamas sel hovin rocket a an ka ba ka lu chila an ram an be chiam chu thlona manga ka pina chang let na sa hleya pathian ni zana an ka phei chu kum tam tak chunga Gaza in be aton satber atlingani an ka mun then khathi Gaza kho chaklam an in rin lai velania heng lai vel hi in rin nia Hamas hovin an ka na mun kha nia Israel hian chu chiat vek an tum ni na lang mission kha chuan Israel hian ramrin haya hian lai pui po amang tel ni nan soi Israel chuan Gaza aka hian Hamas so abitum ni in a in soya ma se mission kha chuan civil mi te po afu nual ni nan soi Palestinian Ministry of Foreign Affairs point Gaza a refugee camp ni Al Sati le Jabalia camp an ti te chu Israel hian an ka fu ni nan soya thi le hliam po anom cheu ni nan soi Jabalia atanga online na video thedara chuan mi an chi ai mel hleya
ruang lak son lai le thisen le vutin abo vek mi pa pakhat alang bokani foreign ministry point thona tanga ka hian gaza a UN school naw pangle kumu pa tela mi za chuang anom na po afu ni na soi UN point school hi ka fu ani thua soya nasatakin achia thiero anom lo mox le chena in po afu nuala according to Associated Press chuan gaza chimlam rafa chuan chungko pakhata mi som pakwa zet an thi ni in atar langani UN chuan gaza hian bai vain mi noi khat sing ni sang thum zanga som thum le pariat anom ni in an soya atam ber hi hlau himna du le an chen na in chia an ni thua soi Office for the Coordination of Humanitarian Affairs chuan mi sing sarile sang thum zet sikul sang sanga anom mek thu apuang bokani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas so avaw non lea hein do no chok chuak tu hi Israel anilova ma se anu khar tu amor bok tu chu Israel hi anidon chiang ani ati ani Hamas sipai ho laka phubalak nan Israel sarkar chuan sipai nuai thum ain pu cha tir meka reserve nuai li lai alaboka kumsang khajakwa somsari le pathum yom ki purin dona nulama Israel sarkarin reserve alak number tum ani hiala Israel rama chuan mitin mai hi sipai nun chan zirthiam vek angaya civil mi rigrum thila sipaya tang mai thei tur te hi reserve service antia chutiang mi chu reservist antiani ti chuan asirukla in sapui che tin Israel hi chedona an sipai te anin buat sai ta mup mai ni Benjamin Netanyahu chuan hei hi indona nia hei indona hi kan cho chua anilo rong tak le rap thlak takin min beya thungru lo thei kan ni lo indona chok chuak tu kan ni lova amor bok tu turzo kan nia ne na hado kan cham ngei do na ni atiani October ni sari tu ka tanga Hamas in Israel an run thu da bangin Israel mi sang chuang aya tam mai nun na an chan towa mi sang ni le jathum aya tamin hliam an tuar to bokani Hamas sian min runa aso khok le asop chu anakhopanga chuan tam tak dai tur le riat reng tla khopa na in kan thung rul do na ni atibok Israel mi anung chunga Hamas so thren chungchang soi chuakim Benjamin chuan minun rong Hamas so che dan hi Arab thak leya Israel mi poisrelo nu naute antilhuma mi in chunga hle an chung kwa in an that fai veka thalai rual in dhim lai an chuat chiam boka nu naw om nem zok le naw pangpitar le putar te anung chungin an man duwa an phuar hloma an hnung kira an hal hluma an kap hlum boka an nun ron zia hi soina siak love atiani Netanyahu chu Hamas nun ron zia chu ISIS nen ate khin boka Hamas so hi ISIS sang che kha an nia khovel ram ril ru puitling zok le civilized ram ten sual mulhum ISIS te chu an nuai chimit ta ang khan khovel ram sang te hian Hamas nuai chimit turin Israel hi min thlop anga yani atiani Israel Prime Minister chuan Israel thlop tu US President Joe Biden le khovel ram ro pui hroi tu te chunga lom thua soya US President Joe Biden nen kanin berenga min thlop na le min thlamuan na le Israel ram ven himna konga a in pek na le a in sen so na Israel mi pui zong ayo in abik takim Joe Biden hne na lom thu ka soya khovel ram hroi tu dang ten hena po tun ma aya min thlop na wangin an chunga khalom tak zetani atiani asoi zelna Benjamin chuan Hamas kan do hian Israel rama kan khwale tuite himna tan chau kan do anilova khovel ram sang tan muan na alom theina turin sakol ril rupu mel manun rongte kan dova an laka be pui kan thlak don ti na ni zok Israel hian hne na achang ngei dona Israel hne na chu khovel pum huap tan sual laka hne na hlado cham na ni ngal don ani atiani Hamas in Israel en thatu te abum dan sap thufing pakhat chuan all fair in love and war atia aum zia chu nula le tlangwalin hmangai na chungchanga le in dona chuan engkim hi thiang vekani ti na ani mai ome ma sangrik mi fing Socrates Khan in bumte do soite hi amun le ahuna zirin athalo vekti na ani kherlove ti alo soiboka chu thulung chu Palestinian Islamist group Hamas chuan atakin an ron hmang tangkai ta Middle East rama sipai chakber
Israel ram intelligence lam ming tha Sinbet le Mossad te meu bumlet hlavin October ni sari khan Israel ram arun thuta khomwal boruwa le tifin riat atangin Hamas commando ho chu Israel ram chunga bulldozer hand glider le bike te mangin an lut ta chiam maya mi zakwa lai an thilhuma mi sang ni zaruk chuang lai an hliama mi za lai anung chungin an mana Gaza rama an reng ta ni sebo nuwa se kong khar an soyang hlau along ni ta Israel chu khovela na men lovin amwal phova military intelligence te Sinbet Israel internal security le Mossad foreign intelligence service te an ming cheta hle mai Hamas chuan Israel thu nei tu te min hmuwa in do na lam eng to mi to lowangin an lang dera Gaza sipa na tho tur nei mu mal lo te na tho tur lam lung kham berangin anoma Israel chuan Hamas si Israel do chungchanga abeidong hulhwal to angin an hmuwa chuti lai chuan Gaza ram Hamas sipai ho chuan alanga pawin an sipai te rol rala che thut dan an lo zirtir char chara Israel indin lok ma be thut dan tur an lo duang lok veka an sipai commando te chu kolan chuak chiarin an lo zirtir tlau si ani Hamas ho chuan Israel ram kho sang sanga Israel in le lo lem te siamin an be dan tur an lo zir ngara ramri in dai dan na bang sut chia dan tur te sut chiat velea Gaza ram rishula Israel khwa te lu chua thut dan tur te glider manga Israel ma thlolu dan tur te pal an sut chiat nuwa arang theng bera lir thei manga Israel ho chen na khwa thlen dan tur te an lo zir lok tlut mai ni kumsang ni som ni le pakhata Israel in Gaza asop shem nu khan Israel chuan het hian angai tua Gaza rama Palestinian te hi ngai sak dewila Israel laka anril ru tuyang anem deu ma na tin West Bank lama in sakna lama work permit sang tam tak ape chuaka an hlo po Gaza rama in hlo te ain alet som lain ape tam zo ka anti fu emo anti kha an lo ti fu lo chia wa alo ni Hamas chuan lem chan an thiama kumni chung chu Israel do to lo turang le thu ro nun ne ma nunang puin anoma Gaza rama ve tho Islamic Jihad arm group phei chuan Hamas hi Israel laka dol zura apua an mani in Israel ram hi rocketin an kap fo ta hialani Hamas tan pui du pol sang point Hamas chu andim rona West Bank lama thune inna afong vuan tu Palestinian President Mahmoud Abbas po fata phei chuan Hamas chu arpan chuk tuilo khapa chuim an soi sel na sa Hamas ho tu te chu Arab ram house zo ka an tlan chia Gaza ram mi pui re theiten hu chonin hotel chang kang tak le in nuam tak taka zu le sa nen nuam an tol ni in an pu hialani Israel sipai ho tu te chuan Hamas ho tu Yaha al Sinwar chu juda ho tha a in aram mi pui te din mun choi kan lam eng to ta zo ka an ngai man ta hiala hei hi in bum na vek alo ni chu chutianga anin kar bo ruak aziom lai din chenin Saudi Arabia le Israel ram chu in lai china thazok nei tumin ma an lame ka Israel chuan kumni lai boina nei lova an ram ahum him thei chu wan taka an lo nei me ka heti lai hian Hamas chuan an thil ruam an ruk chu apu druang ti hlau hliain thodep ne pin an thup char thungani an han phim khur lai leng khopa Hamas so tu zinga po Israel bei an tum thu hi shelok lo an tam mai Hamas sipai rual sang khat lai point an thil zero tluk chu engatan nge ti arshana heklo ti chuan Israel intelligence hi khovela thiamna sang bera an ngai ania mobile phone le email tiang reng hi Hamas hian an thil ruam hanna hian an mangdu tami alwa an thil lo ruam han ruk chu October ni sari juda ho sabat ni ya an ti pui hlingta operation chilia an thena voile khata rocket sang thum lai an kap chuak phota chuti rual chi chuan Hamas sipai nge moza chuan parachute ang thona paragliding le motorized paraglider temhangin Israel ram chunga an thlok lut ta sup mai heng parachute ta Israel ram thlok lut ten Israel ram chung Gaza ram ria khomwal lam an thunun vele Gaza le Israel ram inkara daidan na bang su chepol an cheve tanghal boka bom le bulldozer temhangin daidan na thirlen chu hun sari la ya an su chia Hamas sipai ho chu bike le motorin Israel rama an lut ta hum maya ram ria om Israel sipai kul te chu an lu chua zunga
Israel sipaite in biak pona electronic man ruwa anti cheveka Israel sipaite an man boka tichuan Hamas firfiak bol chu an du tha lin hanan chi tak tak tamaya rap thlak takani mishing in kara in lain na khongai na le za ngai na telmap lova ramsa anga an hanin so sam hi chu arap thlak ngei mai arpuya lungchia sanghara lunglom tiang main Gaza ramrisula hian Israel rol thar le tle rol rual mi sangli lai mai chuan supernova music festival rimoi kut pui an neya an lo lam mup maya Hamas sipai hoben lain na telmi alova an han pong ka le an han pindar chu arap thlak lutukani mi zani somruk lai an kap hluma mi engemaw zat anungin an mana Gaza an lir thei ne yang angin an hruai chut mai ni an lir thei hal chiat po an men lo khop mai Israel sipai General Penson to Yaakov Amidror National Security Advisor to Prime Minister Benjamin Netanyahu lo ni to chuan Israel chimlama Israel intelligence an lo cham le dera Israel sipai ten an in ralin na an tla cham hlau bokani phat ngai na om lo ati asoi zel na Amidror chuan an lem chan kan lo oi tak tak kha thil a thlak top kho kani ania kan ti sualani kan ti sual le to lo to pang Hamas si zoi muangin ma se chiang fashanin kan noi chelau donani ati ani Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Gaza ram chu kalavek dona eile bartuin tur karen e rong bol na ges le tual theilam reng po kan hreng hal vek donani atia kan do te hi mishing an ni lo sakol an nia an che dan rap thlak ang che hian kan thung rul donani ati Israel chuan ni thum le zan thum lai in do thlona manga Gaza Hamas pol in le mun poimo lai an phindar bel nuwa Gaza le Israel ram in rina lai bel chu ahimta Hamas firfiak pol Israel rama chambang anum to lova Hamas sipai thi ruang sangkha le zanga lai an mu thu Israel chuan asoi Gaza BBC palai Rusdi Abu Aluf chuan kumsom ni lai Gaza chanchin hi kalo puang to thina thotan zan ang emema Israelin Gaza khopui bom athlang na satkha kala sengai lo ati Gaza Health Ministry chuan Gaza Palestinian mithi zaruk somria le pasari anoma hliam sangthum zasari somni le paruk anom ti atar langani UN agency chuan Gaza stipa mi noi khat sing ria le sangsari chuang chu chenna nei lovin anom meka mi noi khat sing thum sangsari le zanga je chu UNN kol sikula te antom me kani atiani tunlai hian Israel le Palestinian helpol Israel nuai chimi vek du khopa Israel ram ngai theilo Hamas te in be na chuan zia lam apan thei tak tak lova Hamas helpol te hian Israel hle le lai chu rocket tam taka ka pin Israel muhil lai abara khai thut maya ma se Israel hian thon thut tal boy ani lem lo ni in angai thei Israel in ama siam ngei Iron Dome mangin Hamas helpol te Michel ka chu atam jok chu van borua ka alo ti chemhana nima sila Hamas so Michel rocket ka chu te hi an vaya lo ti chiat sen ani lova Israel khopui then khata Hamas so Michel ka chu te hi tla in Israel mi pasari velin nunna an chan pha toa ha aya ha ngat le ti thin Israel thinurna Hamas so chuan antong bota Gaza khopui chung adu lai ya Israel Air Force te chuan be pui thlak veng halin Palestinian mi pui somriat bor velin nunna an chan pha der to mai ba ka zali chuang in hliam an tuar to ni in Palestinian lam chuan antar langani Israel hian he air strike nei tur hian F-16 le F-15 mai ba ka F-35 steel jet te po an mang tel ni in tarlan ani boka steel jet fighter wal te thinur na chu Palestinian te hian an se pui ruwa do ngot ani bermai Israel hian hei mai hi ala du to khau lova leilama Hamas helpol laka be pui thlak na chu Israel Defense Force IDF 10 an kalpui le mep mai boruak ala hot chho zel don ni in alangani Hamas helpol te hian tuntuma Israel an be na hi rocket manga an be voi khatna ani hau lo maya kumsang ni le pakhat October thla dai to khan Hamas ho hian an ma ni siam rocket khasam mangin Israel hi an lo kap towa
khasam te hi kem li le achan ve a hla ka phak ni in soyani February ni som sang ni le pani khan Hamas helpol te hian Israel chu rocket manga kap chun zom le in khasam rocket pani te chu Israel khopakhat dirot khuat la in hei hi Hamas rocket ten Israel khuwa an ka fu masak ber nia chin chia ani boka kumsang ni le pariat alo her chua meu chuan Hamas so rocket khasam wang hian Israel mi pui som panga jet ten nun na an chan pha ta hial mayani Hamas so hian khasam mai ni lo grad rocket te po ron mang chho zelin grad rocket awang hian Israel mi somni le pani zetin nun an chan nia chin chia ani bokani helpol pakhat mai hian engtin nge rocket an siam thei mai le Hamas helpol te hi khulai vela muslim ram te khuan an support vek maya Israel beina turani to phot chuan an thiam thil le an man ro nei angang te Hamas helpol te kota hian an hlan mi mai thina hetia muslim ram ten Hamas helpol an tran pui thin hi Israel point ria in nasa takin muslim ram te po khu alo pau pho to thina ni tun haya phei chuan vau mai du tok lovin Hamas so chom lian tu ber Iran nuclear reactor mun le Iran sipai ho tulu te chu Israel ti ani ti chiang taka hrian ni si lo hian be an tokin nun an chan pheu mai zel ani soituangin Hamas so hian rocket technology an nei thena tur hian Iran hian athiam na nei then khat te chu Hamas so kuta hlanin Hamas so hian M75 rocket te chu an mani in an ron siam chuak thiama hei hi Iran in drawing le document poimo te Iran hian Hamas so kuta a hlan nge nia ngai ani bokani M75 an siam chuak thei tamai hi Hamas so po an lomin Israel vaunan Gaza TV a an siam na hun thup chungin an tilang chuai mai ani kha Syria po hian Hamas helpol te hi thei to pa tran puin Fijir rocket an siam theina tura thil poimo te chu Syria hian Hamas helpol kuta hian alo hlan ve ngei to nia ngai ani boka tuna meu chuan Hamas ho hian rocket mel za chuang kap thei chi hi an mani pualin an siam thei der to ani Israel ram fapa angmaya en2 United States Donald Trump an akai shoi lai khan Hamas helpol te hi an cha thei vak lova hei hi achan chu Donald Trump khan Palestinian ho tran puina sum tam tak apek du lo wang le anu kir wang ni in angai thei ani tun haya Joe Biden chuan Palestinian ho chu ti lungoi ron tumin in rin ton na le thil tha ti na tan ti in Palestinian ho chu sum tam takin aron vur thar ve thunga hemi ra chua jinga pakhat chu Hamas hobin rocket tam tak an nei thei pha ta nia ngai nget mia anum bokani hetianga US mewin Palestinian ho chunga that achua zela sum manga atan pui zela ni chuan Hamas ho hian karlova meshal te tham deuh te po an laron siam thiam thuai don ni in alanga rocket kan ti te hi rocket engine mang khol dang emwa control theilo ka chua pop chi te hi an nia meshal thung hi chu ral thuam keng thei ka chua ani nuwa an tumram thleng tura radar le khol chang kang dang manga control zui thei te hi an ni ti hi retaila Hamas so hian an rocket ka chua te hi gai chui chialo ma se Israel rama hun poimo zwal te kap tur hian Google Map chu an ron mang thiam ta boka ma an ron son zel don ni in alang bokani tuna meu chuan Israel beinan hian Hamas te chuan meshal kap thui thei chi an man thu te an ron soi ta hial maya Israel tan Iron Dome chau atok zo to don lo ni in alang ta ni Iron Dome tho chua pui tur hian Bible Davida in Goliath atha na virvom hing choya an siam David Sling air defense system le Russia missile Iskander ngat an lo ka thlak to na Barak 8 te po Israel hian au mai tir to don lo ti chu thil chiang sa anita ni Palestine helpol Hamas te Israel te anin be chho mek lai hian Hamas helpol ten ral thuam an nei na ber le an mamo apiang pichin tu Iran shoi tulu Hassan Rouhani chuan Muslim ram te chu Palestinian te Israel laka chantura anin tel khoma tul thu asoi nuwa Israel churon vauzuin Israel hian Palestinian ho abe na hi arangin atitop turani tiin thuron chuama se entebi tumhuna Israel mi helpol ten an hren te lo hroi chuak to tu Israel Prime Minister ni mek Benjamin Netanyahu chuan Israel hi tuman min vausu se kan mi puite ven him hi Israel sipai kan ni chanani tiin
Iranian president vauna hi a hlau lem lo ti aron tar lang vele boka Middle East boruak hian boruak thalo jok a thlen thei don ni in alang ta ni Hamas kan ti te hi Islamic fundamentalist kan ti te ni in anjinga hian wantlang ta na thatho pol dawa le military wing a omsangin military wing kan ti te hi tuna nok chak tak Hamas kan ti te hi anita ni Hamas te hi European ram te ba ka Israel United States Canada le Japan te chuan helpola an ngai lain Brazil China Egypt Iran Norway Qatar Russia Syria le Turkey te chuan helpola an ngai lo thunga ni December sang hi le som pariat event khom puiliana po khan Hamas ho hi helpola puan ni se ti an rel chu General Assembly chuan akal tlang pui theilova tun thlengin Hamas ho hi event chuan helpola ngin an lapom theilova ni Hamas helpol ten Israel an be tran tira tanga ani telin an rocket man te hi atamin athokna sot hle ni in zirbing mi te chuan an soi to a Hamas so hian an ral thuam te na satakin an ti chang tlung ti chu thil chiang sa ani ome Michael Armstrong Associate Professor Broward University Canada ami na soidan chuan Hamas hobin Israel an be ni khatna khan rocket zali le somsari an kap chuak ni in asoya kumsang ni som palia rocket za som kwale pani manga Hamas hobin Israel an ka le kumsang ni som pahnia rocket zathum som pahni an manai chuan tuntuma Hamas so rocket ka chua hi atam fe ni in Armstrong chuan asoi Armstrong chuan Hamas so hian missile thokna jok le ral thuam lian jok keng thei an nei le nei lo hi khovel hian an rial lo thu asoi bokani heti lai mek hian gaja hmuna in ngat military expert pakhat Rami Abu Jubaida chuan Hamas so hian minute nga chung lekin rocket za somthum chuang an ka man to thu ron soin Hamas so ral thuam te hi gaja hmuna Iranian mithiam tele Hamas te siam ani thu asoi boka Israel defense expert Uzi Rabin point tuntuma Hamas so rocket man hi kumsang ni som palia Israel anron ka nang chi tho kha lani ma se aka thui zong le aral thuam ken theidana tang hian nasataka ti changtlun ani to thu soin Hamas military spokesman point an rocket thar Ayas 250 an man to thu aron soya an missile thar hian melza somnga aya thui dai ka phak to thu aron soi ve boka hei ero chu fin fia alani lovani engpo ni se Israel le Hamas so in beina wang hian Israel chuan Gaza Strip lama airstrike anei chol lova leilama Israel teng le lai pui te chuan Hamas so mun pui an kap tluk tluk mai boka Hamas ho point Israel hi rocket sang chuangin an kap toa Israel hian Gaza hi arunanga Middle East Muslim ram te hian Palestinian ho chan him turin Israel hi an doron mai don nge ti chu hunin alaron shil tura ngaila US hian Israel hi tan viau ma se Donald Trump ber achol to sia Israel tan hian mabak ako don le ni in alang chauta ni Michael Harjok Israel Defense Force Brigadier atanga cholta tuna Washington Institute ta thokta chuan Hamas ho hian anral thuam dana ten sataka anti len to thu soin tuna meu chuan Hamas ho hian rocket man mai thei sang riat atanga sing khat in kar jet an nei to thu soin heng an rocket te hian Israel ami pui bin na mun te chu aka bhavek to ni in asoi bokani Hamas ho hian tundin hmuna an rocket te hi la control thei che lo ma se reilo te a chuan an gai thei to arin thu Michael Harjok chuan asoi boka kumsang ni sompali kumkha chuan Hamas ho rocket ka sangkhat zali somre le pali jet khan Israel mi pakhat athatang zel chau ani lain tuna meu chuan rocket za somli le pani in Israel mi pakhat athatang zel nia chut ani to wangin Hamas ho hian an rocket te hi nasatakin anti changlung ti chu thillang chiang tak ani theiome Iran atangin Fajr 3 le Fajr 5 mai ba ka Syria atangin MT02 tenen Hamas ho hian nasatakin ma anron son chho zel ni in alangta ni Judah ho ram Israel hualvel tu Arab ram tena an hlaule TMM khovelina tluklo ena anen an chet na pianga ne so tak maya an na te len chuak thei zel mai Israel do tu ten an hlauru chu Israel Secret Service Mossad Central Institute for Intelligence and Special Assignment ho te hi an ni Israel ram kha ama ke a adin phatarang khan
avela arab ram ho tenen anin hir ngau ngal char char ani kha chutianga thenom ram tenena buaina nei reng ania wang chuan Prime Minister Ben Gurion Khan Secret Service thatak nei kha atulin a hria ti chuan June sang kha zakwa somli le pariat khan Secret Service Paul din na tur order chu ati chuak ta ni ama chuan en thatu Paul te naw neu neu chu an nei ve nge ya ma se chu ti taka man tlak an ni meu lo ti chuan he an Secret Service din thar hi hlom thuma an thena ama saber chu Bureau of Military Intelligence ania counter espionage lam an khoya apani na chu Political Department of Foreign Office ania Foreign Intelligence lam an khoi thunga tin apathum na chu Sinbet antia security lam an khoi thunga ni atira chuan an noi ve khop maya ma se training thale manro changkang an mamo ti anin hre chuak ta thuaya ti chuan an Secret Service chu hlom khata kal turin September sang kha zakwa somnga le pakhat khan anin din thale ta Mossad chu alo piang ta ni Mossad director ma saber chu Reuben Siloa ania ti chuan British Intelligence le American CIA hovin training an peta char maya judapa thuak nge zong alo pui boka reilo te a espionage inen thlak na lampanga style thar British ho le American ho hne na tanga anjir chu atangin le an mani style la kopin an duang chuak tarup mai hetiang lama khovela manro tha le ral thuam thaber ber an lei khoma an mani mandu dan milin an siam danglam hal zel boka ti chuan reilo te chungin Israel chuan khovela Secret Service thaber pol le manro nei changkang ber pol chu anei ta der mai atir phata tangin antana kongrem chang de umai om pani hi awma chumi chu an zuan hal chat mai apakhat na chuan juda ho hi khovel mun sang andar na sa emema chu mun thana om te hna chuan ram mangai na le inu naw na ril ru an han tu phota chumi chu rem changa mangin ram san chung chang an hre zung thei ngal maya apani na chuan thenom ram te ne na thu boi hla boi nei neu reng an nia wangin englai ma in thladul na man om lova chu chuan na sa takin apui boka tin Mossad ho hian engman ruwa eng tek ma hi man hi an tim ngai lo renga in bum in tha in ruk bo ti vela har sat na engma an nei lo wangin chu chuan an tan chet atiol sam bokani scientist tele kongeng kima mi thiam ber an chor mia maya ma po an son chakna samai khovel rampuma anin zar phara tin ramdang Secret Service ho tenen thok ho wanga langsi in an thuruk an ruk chua sak reng boka an du huna an chok boi vak mai ni voi khat po French sarkar hna an rama terrorist alu ruteuti an thrila French sarkar ho boi phili lai takin an thuruk an ruk chua sak ngek mai ni India le Sri Lanka thlengin anin zar phar veka an che chua ve to na po khovel makti khopin an che zel bok sangkha zakwa somruk khan Argentina a biru indo pui pani na laya juda tam tak suan na mo phurtu German mi Adolf Eichmann chu na lutuk tak main Argentina sarkar hriat mi lovin an ru chuaka an public airport nge atangin an hriat lovin an la thlo chua pui zuya hemi chungchanga hian Argentina po alungoi lo hle ani kha Eichmann hi an mani du danin achung thu an rel saka sangkha zakwa somruk le pani khan an khai luma aruang po phum lovin an hala awa po an rampon chin tuipuya an pai ngatani Israel chuan a nuclear reactor tan uranium tam tham deuh amawo ve tatlat mai sangkha zakwa somruk le pariat khan German long Sribak chu uranium oxide barrel zanga somruk zet phurin an trep long cholna tanga Italy lampana kal chu tuipuya abo tamak mai reifen huwa chu long chu mingdang dai puin aron lang vele lol mai ma se uranium phurte chu mu tur om to lova Mossad ho la an ngoi mak ti chuan Israel chuan a reactor a man tur uranium du khop chu ani ta khiau mai ni sangkha zakwa somruk le pakwa Christmas ni ta khan na lutukin Sherbak harbor atangin indo long panga lei an lo tum to sa chu General D Galan Israel hena ral thuam shal akhap tak thu da wangin an ru chuak le ta mi maya French sarkar po abara khai kher mai le he an operation mingatan hian Mossad ho hian noa ak ti an mang he nge ni
lei ngai lovin indo long panga chu an nei le ta der mai sangkha zakwa somsari le parukhan arab terrorist te chuan Israel thona chu ami chuang tenen throi ko in Idi Amina Khovela dictator rong le Molber Mairam Uganda a Entebbe an tumpuya hemi tuma Mossad special agent ten railo te chunga thona le ami chuang te an chan chuadan phe kha chu tun thlenga Khovela in chan chuana ro pui bera soi ala tling hialani ma se Mossad ho te hi an operation zonga an lo tlingin an che thareng bik chuang haulo voi khat po operation Suzana anti Cairo a US le British ho chen na hmuna bom ti pu a Egypt le khothlang ram ho in mu thiam lo tir an tum na lama agent naw pangte te experience ne vaklo ho an tir peka ahun a thlen ma in agent pakhat ipte a aboma apuak pala an vain an man pha a pani phei chu khai hlum an ni tang he nge ni tin yom ki purwara Egypt le Syria in an ron do tur an chet khal man lo le an lo shelok lo kha an mol pho puina sa le bok Mossad hi Khovela intelligence agency thangchak berle lo tling ber polania an ramtana mi huai sen martar tam tak an cher chuaka hetiang din hmona hlang tu poimo berte chu nahum abnoni sangkha zakwa somre le pani kuma Mossad hette meramit hetiang pol thalutuk ni tura cher chuak tu te tin soi mai hak lo tur an spy tu lutuk Damascus a an khai hlum tak aram phasan du lo tu eli kohen te ho kha an ni e